obuya bwao butoisane otwaligani asugocha kwa elia kabere. In Jesus' name we pray. Happy Sabbath. Ase nchira yoko boko tigandore bali tore nomo goko goikari tukari arero. Bwana Yesu asifiwe. Basi ningewakaribisha tigamba regani mwensi abakonyetora n'abaminto barure aria chinsemo chia gusi bogirango n'abaminto bonse baregaiga na bari baminto bategererete na kuligereria ibipindi ebiga korwa sensema yiga mbaregani rasmi asengencho yogo sasima kwa rero asa Marieta Benjamin ni tarabareta abagani baita ntware goikagaiga ebe titubwateraneti n'abarayi bande bechi district cheito korwase Gotchaki nare gosaba ndora abarayi bechi district chonsi chia Gotchaki gaiga erinde tomanya abarayi baito mbarabi abarayi baito tafadhali asobwango omorai koru Nyagichenche omorai koru Gotchaki omorai koru Tabaka omorai koru Esaka kaimole. Manake anasema kwamba hatungeweza kuyafanikisha haya iwapo viongozi hawakuweza kushirikiana pamoja nasi. Kwa hivyo tafadhali viongozi wote, viongozi wa wilaya ya Nyakembene A, Nyakembene B, kiongozi Nduru namna hiyo, jinsi hiyo tungeanza na Elda tusalimu. Asanti. Huyo wanatoka Nyakembene A district ni Elda. Huyu ni kiongozi wa wilaya ya Nyagichenche. Tusalimu kwa haraka na kwa upesi. Happy Sabbath. Happy day. Karen Samuel, Nyagichenche district. God is good all the time. Hayden Maikaranduru A district. She was also our executive secretary for this function. Hi church. Zadok Miruka, Nduru B district. Mungu ni mwema siku sote. Jairus Manyara, Nyakembene A district. Karibu. Happy Sabbath. Happy day. Kinyanya Cyrus, Nyakembene B district. Na salimu nyote, hamjambo. Hamjambo tena. Kwa jina naitwa Omweri Kevin Nyakweba from Esaka district. Welcome. Tabaka district, Steve Ombasa Mosoti. Tabakwa nembia mule. Toba. Sons and daughters of the Most High, happy Sabbath. Happy day. Tusonge hapa katikati viongozi. Okay, let me do it once more. Sons and daughters of the Most High, happy Sabbath. Happy day. I'm Eric Nyandoro Nyamwea, kiongozi wa Gotchaki district. Welcome. Asante. The Lord is good all the time. Thank you. I like Isaiah 60 verses 1, which says, "Arise and shine, for the light has come." Thank you. I'm Ruben Ken from Rio Siri district. I have also been doing something. He wanted me to affirm he has been our treasurer for this function. That's fine. Ningependa kabla sijawaleta wageni, najua bainani mwetu tuna our sponsors Timate Pastor kusina batambua, lakini na arore chi sponsor cheito korwase twaruete bacha gatarra Timate Morisi na arore katiita orunka Morisia naro sponsor Moivoli
naroro mwalimu Ezra Utwere korwe kanisa ya Tabaka Nyaroa wevinga tenango weviga biamono nimaite aya. Kabla sijawaleta wageni, kuna wenye ambao mmekuja siku ya leo, ningependa wale wageni wote ambao tumekuwa nao waje. Tumekuwa na wageni 4. Tafadhali before wageni wetu tinaiga abagani baito Pastor Nixon Matara, Justice Oigo, Pastor James Onyancha, Pastor Irene. Kuna wale ambao hawajawajua. Tafadhali dakika moja. Alafu nima iteka tiaito tobwate omosani okor kifon. Mumaite kifon. Nabago chirani go chinga kichinde chigo ikananya oreri bagara kinia sabona igasare tigache atukwan kifon warga tiaita. Na tevi go morandi komoreta. Sawa. Tuanze na Pastor Onyancha. He has been our facilitator. Na andati tevi kile kwa nyakwegerie. Bwana Yesu asifiwe. Jina mmesikia ni Onyancha James. Labda wengi wanapenda kuuliza kwenu ni wapi? Kwetu ni Rio Kindu. Lakini ninahudumu Nduru District. Na vile nimewaambia zamani, mimi ni sponsor au advisor wa hii timu yetu ya Youth Ministry. Nilikuwa nasimamia hiyo mambo ya naitwaje? Youth conduct. Yes. Youth conduct. Alafu na mambo mengine, na hii nimewafundisha leo Youth Ministry. Lakini mwaso kubwa ni ile ya advising. And your youth. I'm assuming that you are the reader or you are among the readers. The King Solomon family. Happy Sabbath. My name is Kifon Omambia. I come from South Mugrango. Narore chango cha negaiga ngoliore yanko ya naita tene nakwa ni awanta. Chango cha narora kiondia sigete. Oh, very good. This is my uncle. Is a brother to my mother. Yes, you can sit down. Yeah, la very go ine yanko ya ne. Mama ndu ararwet. Sawa sawa. I've got chaki abulio siri. Tinde diko baros.
Asante sana Pastor Nixon. Asoko ngadigani inchenkwa na basai. Vagot chak. I'm a bit older. I'm crossing 40. So I don't know whether I'm a youth, but I'm beyond. I'm a senior youth. Yeah. Yeah. But being an honorary senior youth, it is my first time here at St. King Solomon, actually beyond Homa Bay. Kujanga tunafika Homa Bay, tunarudi nyumbani because they are our neighbors. Naranga yaro ikanchi chega chensa sange nainu Pastor Ngere challenge timbo atikende na nkaitenga nko post ya kiti na 10,000 eita ko babiago eturasara na bogondo rabona ega meta politicians na bakora turaga wote baikomi wakaisika bobe keli moso ya gwata na senjo what number yana ebe gasia nkongo. But for now I think I can support that kit like that. Asamora jibeke no because in chagota anga bono tigambe ke ga ora nyolenga madeni ga komjera mange ingo baiga mune fundi etuki tokora nirabu tati boygo. Pastor Natava, we are there also into my top Congo as a youth. Nimeta bang vaino mogwetra makongumuna yarina eterete, but hope na gotuara chiri treat mune chiga kogera chire tonyora togosuk. Yes, I can attest. Hata sisi tulikuwa tunakaa vile mmekaa hivyo. We went to Kuria, tukaja tukaenda Laikipia as a university nende na enge Nairobi. Ebiga no mogo chakanyore bisiokoru binyore na inumambi moko babantu abaya. Tali boyo. Mo base gotiga nyomba ya Nyasaye na abakere munere. Mete you undergo a lot of challenges in colleges. I know most of you are in colleges. But Nyasaye keromo bwadete to korubos. Ntumindo yare gotu. Nyasaye kangoba semiga na areko andobo gwachi monibotuko mugasona ende class. Until now. There is a time I was driving 15 cars at a time. Yeah. Ikomena isano kurusi gamune yanga na kwa bekele. Kunyora lete. Lakini ekiona ikegerete inta tige Nyasaye na abaza itani karo moko. Zaitani jinsa jine jira kusunge koti. Ase nyomba yane, ase nyomba chaino. Muna mukemea. Tali boygo. Tinde tiko barozina te Korandi. Pastor, thank you very much. I think I will also nkoba aba mutaiga na barabu. Pastor na inu nkoba anda mabutai chirubusato. Oyoro kwa andare agina umogwa kana magoroga ga rongonza ngangi. Mogo ika opapo moliri toke. Tali boyo. Nejuna jirajo ejujira John Pastor ngotomere chiga chie kiti. I'm giving the treasurer. Thank you very much. Itokotevi Mheshimiwa Kifon. Basi bila kupoteza wakati nitawaleta hapa mbele kwa upesi, na yule ambaye hatatuchukua kwenye ombi tafadhali simama uwave. Asante. Yule ambaye atatusomea fungu kuu ni Elda awave. Yule ambaye atatupa wimbo ni Ruth, na yule ambaye ataleta zaka na zadaka ni Brunite. Nami ambaye nimewaleta ni Benjamin Muchama ambaye ni kiongozi wenyu. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Building bridges. Building bridges from the book of, na inasema hivi: na yaweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu. Ni nyara manganonzi asere uyukombeka chinguru. Na yaweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu.
itafafanuliwa na mnenaji. God is good all the time. Tutasimama na nyimbo zetu za Kiswahili namba 129 Kikisi 188. Kiswahili 129 Kikisi 188. Kumtege, tusimame kwa pamoja. Kumtegemea Mwokozi kwangu tamu kabisa, kukubali neno lake, nina raha moyoni. Yesu nasu namwamini, nimemwona thabiti. Yesu, Yesu yu thamani, ahadi zake kweli. Kumtegemea Mwokozi kwangu tamu kabisa, kuamini damu yake, nimeoshwa kamili. Yesu, Yesu namwamini, nimemwona thabiti. Yesu, Yesu yu thamani, ahadi zake kweli. Kumtegemea Mwokozi kwangu tamu kabisa, kwake daima napata uzima na amani. Yesu, Yesu, Yesu namwamini, nimemwona thabiti. Yesu, Yesu yu thamani, ahadi zake kweli. Nafurahi kwa sababu nimekutegemea. Yesu mpendwa rafiki, uwe nami dawamu. Yesu, Yesu namwamini, nimemwona thabiti. Yesu, Yesu yu thamani, ahadi zake kweli. Tuamini na tuombe. Mungu wetu uliye juu mbinguni, tunasema ni asante, maana umeweza kuwa nasi tangu tulipokutana hapa siku ya Jumapili kwa sababu ya kujifunza neno lako. Mungu, hakika umeweza kuwa mwema kwetu. Tumeweza kuona mkono wako wa upendo. Mungu Baba, ukatulinda tulipoanza safari yetu
tukaweza kufika hapa salama. Na hakika Mungu wetu umeweza tulinda tulipofika, tena tunapokaribia mwisho umekuwa nasi Baba. Haya yote ni kwa sababu yako. Sisi hatungeweza lolote bila wewe, lakini Mungu hakika tumeona mkono wako. Baba, tunakuja kwako tukikuomba msamaha wa yale ambayo tumetenda, ambao ni maovu mbele ya macho yako. Pengine tumeweza kukula kwa njia ambayo haistahili Mungu. Tumekuja kwako tukikuomba msamaha. Baba, pengine tumeweza kufikiria mambo ambayo hayakufurahishi wewe Mungu. Tumekuja kwako tukiomba msamaha Mungu Baba. Pengine Baba, kwa njia ya kuzungumza tumezungumza yanayokuudhi Mungu wangu, lakini mchana wa leo nimesimama kwako, tumesimama hekaluni mwako tukikuomba msamaha mtakatifu. Baba, naona wana wako hapa kanisani, kuna wale ambao wako na shida mbalimbali Mungu wangu, nimewaweka mikononi mwako Baba. Kila mtu unamuelewa vizuri na kumjua shida ambayo inamkumba kwa wakati huu Baba. Mungu, kwa naye jinsi na ambavyo ulivyosikia kilio cha Bartimayo ambaye alikuwa ni kipofu kwa tangu kuzaliwa kwake, lakini alipokulilia hakika uliweza kumsikia na ukaweza kumponya. Na Mungu wangu, nimekabidhi vipindi vyote vile ambavyo vitaweza kuja hapa mbele yetu Mungu, uweze kuongoza kila mnenaji. Sasa pastor wetu anapoenda kusimama mbele yetu Mungu, uweze kumuongoza na Roho yako Mtakatifu. Yale maneno ambayo atakayozungumza hataweza kwa uwezo wake, bali ni kwa uwezo wako, bali ni kwa Roho yako Mtakatifu. Umlinde atakapoanza, nasi pia tunapoenda kumsikiliza uweze kuwa nasi, utuongoze na Roho yako Mtakatifu. Nimeomba haya machache nikiamini katika jina la Yesu mkombozi wetu, amen. Happy Sabbath. Happy day. Ushers msimame mkusanya sadaka. Choristers wakiendelea kutuimbisha. Ushers. Tukiendelea kusanya zaka na sadaka, kuna tofauti maneno haya yote yako kwenye mtandao. Wale ambao mko kwenye station yetu, link iko pale, unaweza isambaza kwa wenzio wakaweza kuyaona live kutoka mahali hapa. Tukiendelea kuimba song 76 Kiswahili. Mrithi mfalme vyote vyako, ni kwa ukarimu wako ninabarikiwa, ni kwa ukarimu wako ninabarikiwa. Uliyeniumba na kutegemea, sina budi kuzisifu hisani zako kuu, sina budi kuzisifu hisani zako kuu. Nitatoa nini kwanza vyote vyako, upendo kwa wale wema wa shukrani, upendo wako wadai moyo wa shukrani.
M-Pesa number for sadaka. M-Pesa number for sadaka. Kwa wale mko ndani mtaiona kwa wall. Na wale mko nje it's 0728 350 195. 0728 350 195. M-Pesa for sadaka, tithe and offering. Jina linakuja ni Ruben Ken. Tukiendelea kuimba song 55 Kiswahili. Twapanda mapema na mchana kutwa, mbegu za fadhili hata jioni. Twangojea sasa siku za kuvuna, tutashangilia wenye mavuno, wenye mavuno, wenye mavuno, tutashangilia wenye mavuno, wenye mavuno, wenye mavuno, tutashangilia wenye mavuno. Twapanda mwangani na kwenye kivuli, tusishindwe na baridi na pepo. Punde itaisha kazi yetu hapa, tutashangilia wenye mavuno, wenye mavuno. Tusimame. Wenye mavuno, tutashangilia wenye mavuno, wenye mavuno, wenye mavuno, tutashangilia wenye mavuno, wenye mali yako sasa, Bwana tumetoa, hatuna yaliyo yetu, yote ni vipaji. Amen. Aba mintu twagerera singencho tunyare gutwara kinga kichingia nganchere ndabe nga egati ito Mauricia Evans Murumba no are egati ito no are skari. We recognize your presence asobwango chinsa chiri nachi chechi nande twatebire ondinale onyoru kuri sadaka enamba nereyo nande ntebe nga otnyale kotebyo yomino olio kareisiko ngamangana ya nare live as internet na bokonyore link nganchere mbarenga amona inche tokwalegania omokwani pastor inche na ndogendelele. Nami nachukua fursa hii kuwasalimu wakubwa kwa wadogo, wasafiri wa mbingu. Hamjambo? Hamjambo tena? Hakika tuna jambo. Mungu wetu atarejea hivi karibuni. Hivyo basi yanipasa mimi pamoja nawe kujitayarisha katika ujio wake ili tuweze kumlaki pale mawinguni. Mbia mwana ase bali tuensi abo manena ncheire oikase ritko lya lero
Najua kwamba nitachanganya ndimi, maana wenzetu kuna wenye hawatueleki katika lugha yetu. Hivyo basi mtaniwia radhi mtakapoona kwamba nimetoka kwenyu, lakini nafikiri kwamba tumeketi na wakarimani. Bana wa Nyasaye ntoi wana netigo. Ngonye goikara nstange na so yotari ko igwe ruga yaito gosabanga tuweze kuwasaidia. Mungu wetu amekuwa mwaminifu, ametulinda katika kongamano letu. Otori endire ase litri twatwara abasaye baralia bagotchak otwansire twikire litiko lya lero nabageni abamwasire nanyi karibuni. Bona sengechiye biro igondaga nitominyoke torigereri ngankyo moneno itatu wansera tukigera ase chumeye na ali togochikwigera ase litiko lya lero. Erietariane na bomoranku myoyo ningo koro kwa Irene Gesale umusacho nyometa koro kefo mwenga agotoka kitutu chache north asendweterende gosenkeli na matensa wonchari. Hivyo tumesikizana. Working Place Chaplain Nyasore Secondary School. Mbarikiwe sana. Bono nganchere tonyarako batoko genda asa kwegera kweri tukoria lero. Aso kwegera tu abere to kwegera ase chumeye yonsi ebirenga byaito cha yogo semelia koroisie darasa yaki yogo semelia building the preachers of hope korosechi darasa yogo semelia. Wakati tulianza kuangalia hili neno la kutengeneza daraja la tumaini, tulipata kwamba sisi kama Waadventista, sisi kama watumishi wa Mungu, wafuasi na wasikivu, Yesu Kristo ndiye peke yake aliye na uwezo wa kutuunganisha sisi ambao tulikuwa tumetengana naye kupitia kwa dhambi tulizofanya pale mwanzoni. Akaja akajitolea kwa ajili yangu pamoja nawe ili tuweze kupata uzima wa milele. Tulikuwa tumehesabiwa kifo, lakini kupitia kwa kifo chake agekora kobo munyabibe akabugulie bibe byanene byao aso msalaba bono igatoko barwa unaba byale abachole bango ba Kristo. Abana banyasaye, wakati tulisoma fungu letu la kukalili, Paulo nere gakareko tebanga ninkora manganonsi wetera sere oyo kombeka ki chinguru tokaligere limagega yaye tokaranga Paulo gago kwana manganaya asingi nchonga konyorwete irobogima bwensi obogima bwo konyora nobogima bwo kolemerwa bonekera nyora ngomenyera se situation ye chichonsi igakale gotebanga oyo kumubeka chinguru chioko genderera bosio nonyendi lya taisaini Nyasaye oyo omoire chinguru echi chioko yakora onsi na intubo igo twasigetirwe ekero torasense eyere yabunekanire eyetabwati mwelekeo tomanyanga tumaini ambalo tumepewa ni la kumwamini Kristo na kujiandaa kwa kushika amri na sheria zake kama wafuasi wake. Bana ba Nyasaye tokalire litokarorana ki ekero kwa beiro yo Nyasaye amangana naro wenerete kotiga amangana naro wenerete kuyatana na korwa sale tito tware metindo yo enseye tuachane na mtindo wa ulimwengu katika kuishi kwetu, katika muonekano wetu, katika mazungumzo yetu, tuweze kuachana na mambo ya ulimwengu iwapo tumeitikia kwamba sisi ni wafuasi wa Kristo. Maana Yesu ndiye ametoa utengano uliokuwa kati yetu na Mungu wetu. Sasa ametuambatanisha, na iwapo tumeitikia kuambatana naye, basi Mungu anatusihi kwamba tuweze kukaa upande wake. Tokaligere litokaroranga ekero bono kwanya na chirekina yoko basense moyo monene murangerie ekiagera nko sauti yao tokarara buna bayo ekerako muliase Mark chapter 10 ekerako murangeria igako igwa abande bako motebinga ki mugandoka mokiria lakini akagendera wake lyoginga Yesu mwana wa Daudi ndolera mabera na maene Yesu na mororere ta mabera kamwali bagelyo
akarusitia ange chire konya eyange elia yo mwambaro konya abeyo nora sechinga kichintambe akayotuguta agacharoka guchia se Yesu na into ekero twaitabirane ne riogi aye tiga tutigane emekoneri konya tomenyerete emekoneri konya tweboyetie togenda se Kristo torabanya una Batimaya achiete naenda akarushuda ngakika Yesu amemtendea. Abana banyasaye tokariri tokaroranga omokungu naro iretwe asobosi bwa Yesu kona cherwe kina kwa magena akwe lakini akaroba umenana na Yesu bugima bwaye bwachikoera akanyoro bugima ekeranyoro bugima nainda akaire step yoko mokolera Kristo na intwe kero mwanena atoire libaga ikiwa tumepata kipani machoni pa Mungu nasi pia wakati tumepata fursa ya kuishi tena ya kukaa chinzi tulivyo hata kama sisi ni wa dhambi tuafaa kuachana na maneno ya dhambi tuitikie sauti ya Yesu na tuanze kufanya kazi yake upige hatua kwa kumtetea Mungu na kwa kumuinua vile tuliangalia siku ya jana tukaona kwamba wakati tunaendelea na safari hii ya Kristo goika tonyare koba tokomenyera chisemi chikorwa asale una Solomon oyo etu chisemi nobo ngaini akanyara koba okona chekina keliki abasibati bali balenge kolera omwana ngano yobo igona into akaranya sayo itago to achinguru tugatoire libaga asoko kole emirimo yaye. Wana wa Mungu leo hii tunahitaji tuweze kuangalia jambo moja ambalo linasema kwamba why should we trust on God? Why should we trust on God? Mbona basi tuwe na tumaini kwa huyu Mungu? Mbona tumtumaini Mungu? Ningikera agere tumwegene Nyasaye. Kera tugusoma umutakano. When we go back to the book of Genesis chapter 21 verse 1 alone, konyora toro omugano oyo gore bwa Abrahamu igoga chakerete korwali magega chapter ya 12 Abrahamu ekero monena akomorokera igako motebia ngana musise nabegesa kugesiseniri ekera motebia mangana yo Abrahamu akamana komenya oganitie oganyeta ogosemelio kwatebiwe asemiaka gete yarenge 24 around 24-25 korwa etweire yinga nabegesa kwekenene akaire miaka around 24-25 gocha goikero gosemelio okwo na koeranta gete tosome Genesis chapter 21 verse 1 tupate msomaji atusome. Someni. Bwana akamtia Sara kama alivyonena na Bwana akamfanyia kama alivyosema. Sara akamzalia Ibrahimu mwana wa kiume katika uzee wake kwa muhula alioambiwa na Mungu. Asante sana. Abana banyasaye Abrahamu konyolire irweira emyaka egasuka kagolire irweira ale emyaka 70 na ngapi? 75 akamana kuganya emyaka eyo yonsi ekeraganya nonye yairete gekegetambe bonekero tugusoma chapter 21 inatuambia kwamba huo ndio wakati mwafaka wa Mungu ulipowadia akaweza kumjia nani Sarai na akaweza kutimiza yale ambayo alikuwa amemwahidi hata kama ilikuwa imechukua muda mrefu. Why should we trust on God? Mbona tuwe na tumaini kwa Mungu? Mungu wetu iwapo ametupa ahadi omonene kera toireira ekera kuliereira goikaye ikerani tali mangana engaki engana naki obware bongana naki agochikoira asogo ikeranie ireyo. Sasa ilipofika wakati wa Sarai ulipowadia wakati mwafaka wenye ambao Mungu alikuwa na kusudi la kuweza kutembelea Sara na kumpa ahadi yake ulipowadia alifika pale na akaweza Sara akawa na uwezo wa kubeba mimba na akamzalia mtoto na huyo mtoto hatimaye walimuita nani?
Isaka, wana wa Mungu. Kuna mara nyingine huwa tunapewa ahadi ya kwamba wamcha Mungu, wanaomcha Mungu wataendelea kuishi kwa tumaini. Ndilo ko egwira abaiboli bagotebi soma kogokora otonyore gas kwamanya kong'ago doubt kuruna tebe tugunsome kuruna korete my graduation abantu bagacha bagatenga nikakuja nyumbani lakini yamanyire kuire miaka 6 oyo no yo saba ayensi tokobara ayensa bokobara nara okobara bakemetienyi omaitoko ganya waito ego dipendi no bwango bwate omonto nonya no kuganya litukeli mana bagotebo no bwara asale lakini abana banyasaye onyo monene obeto omwegenwa asinka ya Abraham ase myake yo yonsi 25 na liagocha kweorokia Abraham bagocha guseseni wano omwana igotokagete ngo monene gato tigire yaya omonene tato tigeti ngito kwegera korwa seke bungeke omonene kera ruleira ne tiire ngakiengana naki ngochiaro yeikerania wetani oko yeikerania igaga ndeti na intu tonyara kabatoko beko kwege na sale botambe Abraham na otete aliotea na asirete ekero anyoranga sare yomotebiringa kuna mjakazi wake Agali bakanyoro mwana nere lakini uitali rolenge mwana we osemeri engaki yabene ya Nyasaye keregoika alionsi aturiere ira neba irire gekakengana naki ngochiara ikerana ekenaki gekogera ekero togosoma ase gitabu kyo omobaro ogere 23 ekefungo gya 19 omobaro tigango naro tosome toigunganki omona nagoteba ekiagerekera alireira goikaye ikerani omobaro Numbers 23 verse 19 Nyasaye tali mwanya bantu anyare kubuku ngainereria gusitali mwanya bantu anyare kubagokora ki ogweitia onyote birelingana goikali ikeranie nonye keraragire goika anyare kuba okolikora abana banyasaye omonene oyo twasabire omonene oyo gotoriera tira tanga mwanya abantu in fact mwanya abantu nabongo koligereri mimi kama binadamu ninaweza nikaja niseme kwamba kuna huyu kijana mwenye nimeona kwamba amefusu sana katika mtihani wake leo hii naahidi kwamba nitamsaidia iwapo atajiunga na chuo kikuu nami nitakuwa mojawapo wa mwenye atakuwa anamsaidia katika masomo yake lakini hatimaye upate kwamba umeweza kufuta nyuma kiasi lakini asensemo ya Nyasaye tanga mwanya bantu elianga inereli onyote bireli nalirikoba ekero chinga kichie ikire igakolikora nekera alikolire igoro yemukereri wa igoro igabana banyasaye arangendire togotwara doubts asubugimo bw'ubu Kristo arangendire togotwara doubts asoko basense moyo bo Kristo kwamanya kwibolinga nyarebe moina igasomete tindo chia saiterete agaprai pwa kanyole gas echigatali chinga kichogo doubt promises of God goikatomanye ngo monene kera alireira tanga mwanya abantu omoyiboli nabogoeta agotebinga ukifanya bidii ukipata P+ and above you will get 5,000 from my side akwa na singi nchoko kubeka chingu ego ikenga kieyo wakolira matem kwegasa kwamanya konyora bono A-. Omaite na bako gochia lakini nandaka otenga ebeseli nako ete onyore tobwati briefcase onyore ebinto nebinge bikaga neiri gochia school igabese igako abune sawadi gosera ndo ngere gokobalira na gusako ngaine agotebi ninchenkoi takoa lakini bono Nyasaye tanga mwanya abantu tanga isoyo bwegenete bwenseye oyora ngainere gusoyole itie onyote bireli ngana liaye ekero chinga kichia chiabene chiaikire igakonyara koba otoikeraneria nikirende tatamwegenera na kumwancha Nyasaye Nyasaye bwobuya nganonye koire myake ngana naki bado ekerenga kiaye ikire ngoikere
igo bali tugwate doubts omonene uyo tugusasima no mwegeni wali tutige doubts tubwate tumwegene na komwereria emechando ya ito yonse amagania itonse ekiara nero kunyara gutubugureria abana banyasaye mwanya abantu ntwate bangana bagukung'aina ekiara nonyene kero tugusoma Abarumi igere isate kifungo gya 4 Romans chapter 3 verse 4 nayo inatuambia kwamba binadamu anaweza kuwa ni mtu wa kunena mambo yasiyo ya ukweli, lakini Mungu ambaye tunayemtegemea, ambaye ni mtetezi wetu, hajawahi danganya. Hebu tusome Warumi 3 fungu lake ni la 4. Inasema egoteba iga Asha Mungu aonekane kuwa amini na kila mtu muongo, kama ilivyoandikwa, ili ujulike kuwa una haki katika maneno yako, ukashinde uingiapo katika hukumu. Asante sana. Inga mwanya bantu abutole intwe nigo torabalimo, nigo torabanyabulimo, totabwatichi adi chiekene, totabwatira yakene oralie, lakini bono tigemanyekane ki asubu sibwa Nyasaye tabwati mang'ana y'obolimo ekera tebire ng'ana yaye koba nande igako yeikeraneri ninki tutamwegenera oyoiga oyoro munyakene nabatebinga nonye nyomba na be spouse yao arakung'aine a friend mbali ko bang'aina ndoliko ng'aino na our friends omuntu ogoikia ensinyo okamutebeti no chonkonyage ntugete yaikali tukoliri omuntu ogoikia agote, lakini asubu sibwa Nyasaye onyote bire igetigarete koba igo bono einene nseme yeme kogera tomwegene Nyasaye. Iwapo unatazuishi katika maisha haya, tunaidiwa kwamba aliye na ukweli peke yake ambaye tunastahili kumwiga ni Mungu wetu, maana akishanena jambo na akitamka jambo anamaanisha hilo alilonena. Yeye si kama binadamu hili aweza akadanganya. Yeye si binadamu, yeye ni Mungu na anabakia kuwa Mungu. Abana ba Nyasaye ekero tokolio linonyana ase emerobeli yaba abara kiguba Nyasaye aliweza kutembea nao hawa waliokuwa wafuasi wake 12, lakini mara nyingine wakakaa naye katika miaka 3.5, lakini tunapata kwamba hata ingawa walijifunza chini ya miguuni ya Yesu bado waliweza kumkana, ingawaje walikuwa wanasema wao ni wafuasi wa Yesu waliokuwa wanaitwa jina la Ukristo, lakini matendo yao yalikuwa, wengine wao yalikuwa yanamkana Mungu. Mojawapo mwenye tunasoma ni Petero. Iwapo alikuwa alingo montole bwangu asoka kora kindi gyonse ekero Yesu akobandase Pasaka yayo mwelio igako batebi ng'abande bainwe monkane gose mondwe akamanya kurora agateba ng'a abande bonsi nabagokana inche tinkogokana akalie ira yo goteba bo ereta kumukana, lakini etokonyora mwelio gokora ki okomukana na Judas oyo omenyete asa amagoro a Yesu emiaka 3.5 nere kirenga kiaye gagochigukurira asogokana omobori asokomorwa igo ntokagera ng'ana intwe igo toteneine boronge no tore mwa Nyasaye, lakini omweli oya igo konyora ng'aya togokora. In fact inkorero leranda amabera lilitoko batisi chire chilitokolia chire irenga chire 10 na ngapi 13 kwa boli wenga no ikera na semi sangerekano yonsi yomonene kwa manya koimokio kwa bako igoranga na maene ngotokora semi sangerekano yonsi yomonene ndira okonyoranga lero tinke iweti gusema minange cheti guseti ndiko ande kanse iyo inabo eitari erenga ki tugwenerete gutiga kubwati chira chia Nyasaye. Abaige babekiruko bevyerere sotorole na kingonye bagwete na intu nabo tokogwa na intu mwanya bantu, lakini ekero twagure na inene tugwenerete kubokerera toigwe ryogiri aye tochasale igo toko musemeria ekiagera ru munyakene ekiagera goikera ni chira chiaye igo toko musemeria oyo Nyasaye ekiagera ekera tebire yaye
igutigara koba ninkige kogera otebe ng'a n'omukristo ore lakini igotomenyete ase enchera etari obokristo na ase eng'encho totara Nyasaye toribaga amenya ase gatagati yaito. Buyako mwegena Yesu aseri ng'alaria ye wante iranako manya otevi romoto Yesu naki mwegenete mo kevotampe Yesu Yesu muya Yesu ni umente como manya na maenene tuwenerete Yesu yo tuamanyire tomente kumumanya ndituka aserinde ekiagera ekero tuamumanyire tuamorokirie toise komumenyera yerabe enchirere raisi asa abande baminto nere kumumanya wetera aso umaunchuri ryararekana asetore bana banyasa intende tosoma ase gitabu ky'abakorinto yeritangane abakorinto ya kabere. Let's go to the book of 2 Corinthians chapter 1 verse 20. 2 Corinthians chapter 1 verse 20 toigunga inkinere gototebia igoro ya Nyasaye oyo tuwenerete gosemeria. Somaji inga ase or promises ase chira chonsi chira asobo se bwa Nyasaye ne chiribuna tena kwa hiyo katika yeye ni amin. Yo asale geminetina ki amina. Bana ba Nyasaye Mungu apate kutukuzwa kwa sisi. Omonene anyara ko bako okoimokererwa igoro gwetera setole bia mona soko somokuya abana ba Nyasaye ekero omonene oyo iga oyo turierire chira ngatomo semelie tobiko gosemelia asalere ekera alire chira chiaye lolote lenye ametamka Mungu wetu ikiwa ametupa ahadi na lolote lenye ametamka kwake linabakia kuwa ndio ama amina. Ndio maana hata wakati mwingine tunapofanya maombi huwa tunaamini kwamba hayo yashatimika, tushatendewa, aikeraniwe na kiagora twateba amina. Igo monene ndiriara abe mulimo omonene ndiriara atabe na intwe hata kama tuko katika ulimwengu ulio na mizunguko mingi, ulio na hatari nyingi, lakini bado tumepewa tumaini kwamba tuwafaa tuamini kwamba aliyetuita kwake ikiwa ametupa ahadi ana makusudi mema katika maisha yetu, na hayo makusudi iwapo muda wake umewaadia ulio bora atayatimiza hayo kupitia kwa nguvu zake. Igo maneno ito ngana linde lyonse atugirire ira iga asalire nga nincense senyo mwana nafta emiaka 5 na kigeko gera akoira na sababu Ibrahim akakumbuka kwamba kulikuwa na ahadi yenye alikuwa amewapa hata kama ilikuwa imechukua muda mwingi. Bono chire asoko yeikerania nonya yairire emiaka iyo 25 ayebono ngikukwera moyo. Ulimaliza tu shule chuzi lakini umeanza kufa moyo kwamba Mungu hajakuonekania. Wakulete fonfo ngwachi konyara gusuka kuchiande wakuro moyo nga omonene tarako amwanzi kwa musabire riri no igene tenga neire myake ngana nakingo koali ekero singa kichia yechingi yechie ikire tito twara doubts asinya sawito eto gwenerete komo semelia na kumanyanga garo mwige nwasetore tumanyanga ekera tebire nga nago ikere Esther aso mwaka gete umanyanga tigambo mwige nwase chinga kiechyo nchike na ende ninyore linganeli igo
twemanye kurwa somugano yo bwa Abrahamu naki onyuchite kubaira ne rafte myaka yemengi ayoka gete naye wakolire myaka 5 yoka 7 arafu ngo kombre inyole onyo bakolera telingana linene konyolinse nonyenense ya stugete buna intuto stugetera roiga ngomuntu oitire menopause nando moneno mokonyo nyoro umwana tire cya ikigayikerana bono ntu tukagete tu aiteire omonene ngo gokonya Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi. Togosoa asemeyega Yesu kuna boigo omwako moya abagendia bafara nigo tokubabolia mobe maiso ase esugukweyega korwa semesa ya mangana maya na inche Frida Kerugo nigo tokubaganiria esugukwengia na boigo omwaka omuya. Mtazamaji ni aje nchini kumna toldi nchini tunafanya tresho ya Oya Show imea Ensoko TV uchaka Monday to Friday saa 7:30 weka chinsa chia saa 10 gari wana ndito ikire December ngekirie Christmas ngekiri toko kabisa ngekiri toko ragira ndito nyora abali tumetange na barubugari so mtazamaji sasa mna kana ko shereke Christmas kiao ngentike tande tawa time na make sure ngo bode safe andonse chokole Christmas kiao andonse so chokole Christmas kiao make sure ngo bode safe alafu ngento ya kabire gari ragira kabisa tueli na time na tiwa tamini nyime January na kuja hapana kuru January mpaka sai December tabire toko save sense ya December kuna kitu kile December tetoragire kabisa next year go chaka next year na bego chaka tunyibange muneko but for now make sure ngoragire kabisa and make sure ngore safe muku sheriari happy Merry Christmas and Happy New Year 2026. Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi. Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi. Magega ya televishoni ya Nsoko gwikasero yao kwa nyoribaga ligi yaliyokuralia asegete sena mbeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tokuralia bokwenyuria ogukwa gose okubonchuria bono na bokonyoribaga lya bene liyokuralia asegete senieke asoliguri liyake busani turikere gose twakere simigwitire namba yaito yobonchuria 0788666662. Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi. Gotobeka ngatobe yange elio ekera kwire ni burutwa yanyolenga ntowenerete tito menya sikanisa tito menya somusangirikano lakini riri ekero gocha kwa ekogoika onyolenga igotoko soka abanyaba gosoa tiganya sato echinguru atobogorerie na ndato ichorie nakia kwera nonye ni Isaya nero 55 ekefungo kia 8 kegototebine ki tinchera chio monene igochire chindonge nebirengere byaye go bire bikera twasomiro kwa haraka sana maana mawazo yangu si mawazo yenu omonene utotebirine ki ebirengere byaito intumwanya bantu tibigwe kainie byaye wala njia zenu si njia zangu gose tinchera chaito tishibwe kainie chaye into nabatoko banga ngo mwako ogota bakorande nganagete
lakini nando mwako yogo ika kwanyoranga wachinchirie bao wachinchie birengere lakini bono monene utukaniri nganchira chiaye tichinge chia mwanya bantu onyote bireri ngana ngo gokonekanira lilio buya na hakika wakati huo ukifika hakika hilo jambo litaweza fanya nini timilika. Hivyo basi tuweze kumtuminia tumwegene tomosemerie abana banyasaye ekera turire ira bono nkiere tokole nere tumanye naki nyasaye yolire ira nero liolenge oigoro nero liororero na ile nero gochakoba goikakale na kale nimba o mobe mono yesere nankwe rete agakwa inkonyeke agakwa imbe moyo bunarita so mote Nyasaye Kristo manyira magani yaitu ebirengera libyaito etogwanete komwa amagani yaitu sino gwechandagia waitu ekiagera nero ikire gotumanya nero tutongete Kristo yoiga ekero tusoma Abaebrania igere 13 kifungo kia 8 tunapoenda katika kifungu cha Waebrania 13 fungu lake ni la 8. Hebu tusome na tusikie ni nini linaongea kuhusu huyu Kristo. Yesu Kristo ni yeye yule jana na leo. Huyu Kristo ambaye ametuahidi kwamba atarejesha ufalme wake, anakuja kutuchukua atupeleke katika maandalizi yake, mahala pake, makazi pake, mahali alikoenda kutuandalia. Ndiye yule aliyekuweko jana, aliyeahidi akina Abrahamu kwamba atawaonekania na atawabariki na uzao wa mtoto. Naende nero yole olero na yekero kumuire na magani yao ekero komwa okugania kwao buno mosae buna mwanya bantu goikako bogoreri naende nero utigarete kobao goikakale na kale kuyu Kristo oyororekanirete baba Abraham oyo togosaba tata gwokwege na korwa Abraham korwa Isaka korwa Yakobo nero tulirire ina naki ne tuwenderete komosemeria ninkitoko mosemeria ekiagera kalire chire chiaye igago chikerania ekiagera yaye igegotigara koba tanga mwanya bantu oyo kolyo bolimo tanga mwanya bantu oyo menyera tobo chancha lakini ekera alire ira yaye igakoye ikerania igone tuwenderete tomwegene igo bono ngonyororekanirete baba Abraham ase myake yonsipi
ayolengera tingata ko ikera goikatu ikere abana banyasaye ande twabeire tutaramuirere amagania ito muna mwanya abantu twebire asa tutambokirie koru bono gago tutebia naki twebekiange ekiairo gocha kwa eng'ang'e kori onyorire iranga nache inguchare ekiagera asa chito gotoroiseria erire insenaye gose tweyariganire tsera kitu yariganire twariganire birengere byaito ko mwarigania Kristo twariganirie ebirengere byaito fulinga ntorianga so kumirana na Kristo onali kusabanga tigebu kusaba gwakero yo moito tumanyenga ekera turirire chire chichionsi wango igankwira nale nekera kwirana webekyange elyo toumera nenere naboko nyoranga asubugi mobo kwabeire gokona gusaba omonene asinchira yobotaba tabu bwao lakini omonene tarayiraneria ogusaba kwao gongo kubika omoyo nga omonene taranyorwa singa kitia itia bene kero chia ikire buna Ecclesiastes yatotebya kero singa kitia bene chia ikire ere ne ruli oroke nanda kuiraneria igotiga tomosemeri botambe tiga tomobwatie botambe enyale kanenga oiranire boroti bwaye anyorenga na maene twabira bege nu ase chire ekyo na intwekera twatwarira gosemerio okwo okoiga twatebi gwatwambatanishire nere igera tobera ororo komoikera maana yeye ndiye mtetezi wetu. Bwana basi tuendelee kukaa kwa ulimwengu ambao uko na vitisho vingi, ambao uko na majanga mengi, na ili hali tumeahidiwa ufalme mwema ambao tutakapoenda kuishi pale milele na milele. Tumeahidiwa, tumeahidiwa, tumeahidiwa ufalme mwema, hata nikifa nitatawala tena. Ninaacha dhambi na songa mbele, ninaacha dhambi na songa mbele, ninaacha dhambi na songa mbele, hata nikifa tatawala tena. Naenda kwa Yesu mfalme mwema, naenda kwa Yesu mfalme mwema, naenda kwa Yesu mfalme mwema, hata nikifa tatawala tena. Wana wa Mungu ambao tumesikia sauti hii, tumeitwa kwamba tuje kwa huyu kwa Yesu ambaye ni tumaini letu la kipekee. Bia mwana aseba aliko nyora bana chire kinanga batagete babwatane na Kristo ekiera bwangu iganko iranale egere na irana banyolenga na baro babira bamo babo bali bako baseba tiso pastor ninga nioleta abantu bali bao egere bachega igatokoro gusaba sobwamo toungana asengencho ya Kristo. Na ikiwa kunao miongoni mwetu ambaye ameona kwamba naye ametanga mbali na uwezo na mapenzi ya Mungu, bado mlango huu wazi, unanihitaji, unakuhitaji wewe, ili tuweze kuja tujiunge na wenzetu kwa ajili kwa tinzi ya ubatizo, ili tuweze kujiandaa katika marejeo ya Yesu mara ya pili. Na yoyo wasabire miaka menge okageretengo mwanene tarakoiwa, na kusihi kwamba iwapo unalo kusudi, unalo hitaji Mungu wetu aweze kukujibu, hebu nawe simama, na unaposimama uwe na moyo wa kusema kwamba uwe na tumaini kwamba huyu Kristo ambaye ametupa matumaini ya kuyajibu maombi yetu yu tayari kila wakati na atatujibu kwa wakati wake mwafaka. Naomba tuweze kusimama. Tumeahidiwa, tumeahidiwa. Wale wa ubatizo njoni mbele tujiandae. Diwa ufalme mwema, hata nikifa nitatawala tena. Ninaacha dhambi na songa mbele, ninaacha dhambi na songa mbele, ninaacha dhambi na songa mbele, hata nikifa nitatawala tena. Naenda kwa Yesu mfalme mwema, naenda kwa Yesu. Karibia sana, asante.
naenda kwa Yesu mfalme mwema, hata nikifa nitatawala tena. Oh haleluya, oh haleluya, oh haleluya, haleluya, hata nikifa nitatawala tena. Oh haleluya, haleluya, oh